Ako ste vi strastveni ljubitelj biciklizma, znate koliko je dragoceno pronaći neki odličan biciklistički kanal. U današnjoj epizodi bavimo se najboljim YouTube kanalima koji su povezani sa biciklizmom. Pričat ćemo iz mog ugla koji su kanali meni omiljeni, koji su najviše uticali mene, iz kojih sam nešto novo naučio. Dobrodošli u Cikloverzu. Postoji mnogo biciklističkih kanala koji imaju odličan sadržaj, ali možda ih nije baš tako lako pronaći na internetu. Nisu vam preporučeni, neki su dragulji koji imaju malo gledalaca, odnosno pratilaca. Svi znamo za GCN, Global Cycling Network, zatim Global Mountain Bike Network, dva kanala koji imaju najveći broj pratilaca. Pokrivaju uglavnom sve teme, od tutorial videa kako šta popraviti do analiza trka. Najobuhvatniji kanali, pogotovo GCN koji sarađuje sada sa Eurosportom, tako da ako njih uzmemo kao neke apsolutne lidere u ovoj oblasti, možda sad oni nemaju toliko vremena da se bave nekim biciklističkim pričama ili da uđu u neku užu nišu vezanu za biciklizam. Evo još nekih predloga biciklističkih kanala koji se bave ovom tematikom, čiji sadržaj vam mogu biti primamljivi ili prosto ti prezenteri tih kanala mogu vam se svideti. Prvi na redu je kanal Velon, poprilično ozbiljan kanal koji je baziran u Engleskoj. Čime se on bavi? On nam donosi najkvalitetnije slike iz unutrašnjosti same trke. Velon je kompanija koja je u saradnji sa biciklističkim klubovima i sa biciklistima dovela do toga da se određene GoPro kamere postavljaju biciklistima na bicikl. Biciklista dobija određenu novčanu nadoknadu zato što pristaje na to jer mu to malo otežava bicikl i na taj način dobijamo neke od najatraktivnijih scena u svetu trka. Oni prate ove najbolje svetske trke, izbacuju highlightove vezane za svaku trku posebno, ali i ono što je najzanimljivije, izbace on-bike highlightove koji su u stvari upravo ti najatraktivniji kadrovi sa nekih švajcarskih spusteva i tako dalje. Odličan jedan kanal, oni su firma koja organizuje i Hammer seriju, Hammer trku, tako da neka bude naš prvi kanal Velon. Na mjestu broj 2, biciklistički kanal koji se zove Lanterne Rouge. Autor ovog kanala se više bazira na analizu trke, na strategije, daje svoj neki lični pečat ovom kanalu, za razliku od, kako vi vidite, highlights neke trke na Eurosportu ili kako to radi GCN. Ova ima malo veću slobodu da on prokomentariše šta se desilo, pa čak i da ubaci, pronađe pogled između dvojice biciklista, nađe tu sliku i onda on u stvari prokomentariše šta oni zapravo dobacuju jedan drugom tokom trke. Poprilično kreativan lik koji se dosta razume u biciklizam i veoma cenjen i visoko kotiran u svetu ljubitelja biciklizma, kao jedan od zaista solidnih stručnjaka u biciklističkoj analitici, iako je poprilično mlad. Posle ovog kanala, NorCal Cycling, North California Cycling, kanal vodi tip po imenu Jeff. Jeff se bavi trkanjem, on je profesionalni trkač, ima oko 35 godina, vozi u njihovoj kategoriji broj 1 i uglavnom vozi kriterijum trke, znači to su kružne trke po gradovima, najviše vozi logično u njegovom gradu, ali vozi cijelu Severnu Ameriku. Tako da Jeff okači GoPro kameru na svoj korman i onda na kraju svake trke uradi naknadnu analizu trke gdje je pogrešio. Znači isto kanal vezan za strategiju, vezan za timski rad, izuzetno detaljan u smislu aerodinamike, kako pravilno hvatati točak, koje su to neke cake u krivinama na koje možda početnici ne obraćaju dovoljno pažnju, pa onda gubiš snagu, gubiš vreme, što na kraju rezultuje možda tvojim nekim lošim plasmanom na samoj trci, tako da je jedan odličan kanal, pogotovo za ljudi koji tek možda počinju neku svoju sferu takmičarskog biciklizma, ne znaju kako da se ponašaju na trkama. Evo kod nas u Srbiji trke su uglavnom kružnog tipa, tako da baš te trke koje on vozi mogu vam pomoći da vi se malo bolje pripremite za neki vaš potencijalni prvi događaj tog tipa. Jeff sarađuje sa još jednim čovjekom po imenu Gwen, Gwen je iz Holandije i onda njih dvojica zajedno analiziraju trke i od jednog i od drugog. Holandske trke su brže i bolje, Jeff je uvek ljubomoran na Gwena, veće se brzine postižu, veći vati u krivinama i tako dalje, tako da posetite taj kanal, zaista ćete dosta naučiti kako se vozi u grupi.
Posle ovoga prelazimo malo na neke vizualne kanale koji više se možda bave biciklizmom iz turističke sfere, ne toliko trening. Kralj među njima što se tiče drumskog biciklizma jeste Call Collective, kanal koji vodi tip po imenu Mike Cotti. Mike Cotti je sebi zacrtao cilj da najveće svetske uspone koji su poznati u svetu biciklizma detaljno predstavi na njegov način. To su neki filmski kadrovi najpoznatijih evropskih planina i on priča neke biciklističke priče dok se snima kako se penju s te planine, koja trka je tu bila, ko je kad pobedio i tako dalje. Neke od planina koje su uključene u njegovom sadržaju jesu Mont Ventoux, zatim Alpe d'Huez, Madonna di Campiglio, Paso di Stelvio, sve najveći monumenti biciklizma. Tako da definitivno obratite pažnju na ovaj kanal, ali kažem, on je uglavnom se bazira na drumski biciklizam, nigde Mike ne ide mimo asfaltiranog puta. Posle Call Collectiva, Fernweh, to je jedan kanal holandskih autora, oni se bave uglavnom gravel biciklizmom, znači voze neke off-road rute, jako mi se sviđa, nije baš mountain bike, u zadnjem vremenu se više privlači ta gravel priča. Osmišljeno je onako iz klasičnog ugla jednog vlogera, ali imaju dron, također imaju neke prelepe kadrove koje kakvih prerija i nisu vezani striktno za jedno mesto, znači nije samo da se on u Holandiji snima i pokazuje regije Holandije, Ardene i tako dalje, nego ima ga po Italiji, ima ga po Nemačkoj, bio u Luksemburgu, tako da možete vidjeti neke gravel sekcije koje su poprilično raštrkane po Evropi i da otkrijete neke dragulje koji su vama do sada najvjerojatnije bili nepoznati. Poenta ovih kanala koji su tako vlogerskog tipa i pogotovo ako se bave gravel biciklizmom jeste da vam pokaže neke zaista skrivene dragulje nekih mjesta koji se čak ne vide ni na biciklističkim trkama. Slični kanali ovom kanalu su iz Amerike. Jedan od njih je Vegan Cyclists. To je biciklista koji je inače vegan, nije sada propagiramo veganizam, ali prosto njegov biciklistički kontent je apsolutno vredan pomena u ovoj emisiji. Čovjek se na sličan način bavi kao prethodni kanal, međutim on to sve radi u Severnoj Americi. Severna Amerika je jedan prelep kontinent što se tiče prirode, tako da i on ima neke gravel ture, ima neke velike ture, bikepacking ture da ide i po 400 km. Također se trka u najbržoj kategoriji, ali ima i deo kanala koji se bavi veganstvom, tako da možda koji u toj priči će mu biti dodatno zanimljivo, i ako niste u toj priči, ako ste striktno tu iz biciklističkih razloga, ima sasvim dovoljno prelepog materijala da uživate i naučite nešto novo. Još jedan kanal koji se bavi otprilike biciklističkim vlogingom jeste Safa Brian, to je također američki kanal. Momak je krenuo tako što je krenuo malo kvalitetnije da radi emisije o spustevima i verovatno mu je možda neko sugerisao da je dovoljno dobar u tome, da može malo da proširi kontent, tako da mimo sad tih nekih najlepših i najbržih spusteva koje on radi sa svojim kolegama, možete vidjeti da i on otpočeo neke gravel ture, neke avanturističke ture, gdje idu na neka nepoznata mjesta, otkrivaju nam neke prerije Amerike koje su onako poprilično lepi putevi, uživanje, blaga muzika, čuje se svaki zvuk mašinice, eto posjetiti njega ako ste zainteresovani za neke reljefe, terene koje do sada možda niste vidjeli. Posle Safe Briana, Cycling Stories, odličan jedan kanal posebnog šmeka. Autor ovog kanala pokušava da uvuče ljude u svet biciklizma pričajući im najzanimljivije biciklističke priče. Kanal je poprilično mlad, traje tek nekoliko mjeseci, ima mali broj pratilaca, malo više od nas. Tako da obratite pažnju, možete čuti koje kakve kontroverzne priče iz prošlosti vezano za doping u biciklizmu, kako je ko pobedio koju trku, koje su neke najčudnije navike biciklista bile u prošlosti, a i sada. Kao i što možete vidjeti autentične snimke koje on uspe da pronađe, pa ako priča o nekom biciklisti i neku njegovu priču koja je zanimljiva, zaista pronađe odgovarajuće snimke iz tog vremena, tog bicikliste na toj trci, tako da neko ko je baš uložio vremena da sklopi na taj način video, posjetite ga ako ste pravi ljubitelj biciklizma. Posle Cycling Storiesa imamo Duran Rider, jedan apsolutno čudan kanal, vodi ga Harley Johnston, čovjek iz Australije, ekscentrik u najmanju ruku, jedan poprilično bogat čovjek koji ima Ferrari, znači živi luksuzan život, ali je strastveni biciklista. Sve najbolje brendove bicikala on ima, biciklističke opreme, razume se u svašta i on je vegan do duše. Nije to poenta njegovog kanala. Poenta je što on bez dlake na jeziku ocenjuje ove svetske brendove, pa tako možete kod njega apsolutno da se uverite na kanalu da Shimano 105 grupa je podjednako dobra kao i najnoviji Dura-Ace koji je elektronski.
Pokušava da objasni također ljudima kako vas biciklistički brendovi samo na konto imena brenda malo pokušavaju da dodatno kupe, ne bi li vi zaista dali 12-13 hiljada dolara za neki određeni bicikl, a zaista iste performanse možete da dobijete sa nekom znatno jeftinijom mašinom. Čovjek koji kupi nešto najnovije što izađe samo da bi dokazao da to možda i nije toliko dobro koliko ga oni reklamiraju, pa poredi tako koje kakve vrste točkova, Campagnolo, Zipove, Vision i tako dalje. Tako da to je jedna realna slika koju možda Harley pokušava da predstavi što se tiče prodaje biciklističkih elemenata, ali također je dosta jedan jak lik, poprilično je brz. Ja mislim da on sad ima 40 i koju godinu i dalje može da drži tempo sa najvećim svetskim biciklistima i onda kada se vozi trka kroz Australiju, Tour Down Under, on je jedan od njih koji ih dočeka u njegovom rodnom Adelaidu i onda tu vozi sa njima, priključi se ekipi Sky, priključi se bivšoj ekipi Sky, sada su to Ineos, priključi se tim nekim profesionalnim ekipama, svi ga poznaju, znaju ga da je totalno ćaknut, tako da možete da ga vidite kako vozi i trenira zajedno s nekom profi ekipom koja vozi u World Touru, onda oni zagledaju njegov bajs koji je apsolutno čudan jer je totalno od bambusa, a ostali elementi su Campagnolo točkovi i recimo SRAM red oprema, ali je ram od bambusa. Tako da zanimljiv jedan lik, nemojte ga preskočiti, možete i tu nešto da naučite naravno. I 10. kanal koji ću da vam predstavim jeste Cikloverzum, kanal nastao u Srbiji sa idejom da promoviše biciklizam u našoj zemlji. Ono što izdvaja definitivno naš kanal od ostalih kanala jeste možda kvalitet slike. Hvala Dušanu Gagiću koji se zaista trudi da to izgleda ovako kako izgleda. Tako da mislim da se u Srbiji realno niko ne bavi toliko ozbiljno ovom tematikom i niko nema tu veću misiju od nas da promoviše biciklizam, da ukaže ljudima na kvalitet i na dobrobiti ovog sporta, kako bi ljudi možda manje vremena provodili za volanom u nekom sedećem, ležećem, blejačkom položaju, kako bi se ljudi uključili, ispitali svoju okolinu i malo pokrenuli. Kada smo već kod našeg kanala, i dalje nemamo neke ljude niti neke sponzore koji nas prate, koji nas pomažu. Ovo je priča male jedne grupe ljudi, sve radimo sami, ovo je poprilično skupo. Niko za sad ne pomaže kanal, kažem vam imamo oko 700 pratilaca, recimo tipa svaki 7. od vas kada bi $1 mesečno uplatio, to bi nama bilo $100 mesečno, što bi bar pomoglo da se pokriju troškovi goriva. Tako da imajte to na umu, budite zdravi, vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi.